ina nkarhi lowu a wu fikile mintsero Munghana Lonene FM languta nkarhi eka xikomba nkarhi xa wena swi ku veka ka timinete ta nkombo ntsena ku bela awara ya 12 nhlekani mintsero Munghana Lonene FM na ku hlanganisa kwaloko yingisela xitichi lexi ri koho nhlekani lowu ni Khalanga Pat Mathebula yin'wana risumati wa jim wa xitlangwa wa xingiritano wa xicecana makunala wa ndadazi ntaka wena twini ri la studio 13 hakona ni le ka Ga-Mathabatha namuntlha Mathebula swa kona na ni ka Ga-Mathabatha mintsero Munghana Lonene FM eka masipala wa lepelle kumpi eka masipala wa xifunantsongo xa Capricorn hi laha hi nga kona hi ku tisela ku nongonoko hlawuleka wa Afrika wa Vulavula ni famba ni tinyiko Morgan Xivambu na nomfundo ngapi hi famba swi ngo fika le ka hafu ku pela awara ya 1 nhlekani lowu kasi ke a studio 13 ku na Gajeni uNdlovu yi nga kona na hi nga ta va kha vona leswaku hi kota ku va hi fika twi kwalaho nga kona ngokho yingisela ri la Gauteng eMpumalanga eNorthwest eLimpopo kumbe we kuma audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za Afrika Wa Vulavula namuntlha tanisa swi nga ku byela hi le ku languteni ka siku leri ra misava hinkwayo ra ku lemukisa hi timhaka ta xitsongwatsongwana xa lexi vangaka mavabyi ya rifuva hi ndlela leyo mhaka hi ri la Amadikeleng Hall Ga-Mathabatha a lepelle kumpi municipality eka masipala wa xifunantsongo xa Capricorn very mina na wena hi nga herisa vuvabyi lebyi bya rifuva se hi leswi hi lava ku endla swona mintsero Munghana Lonene FM ka nhlekano sukana namuntlha hi bula eka swivulavuri leswi nga kona laha swi katsa MEC wa rihanyo eLimpopo mani dokodela Poppy Ramathuba ni tshemba ku na vo hi ta bula na vona laha ku nga ri khale kasi ke na swin'wana swirho swa le ka huvo yo endla milawu swikola ku va swi ta seketela ntirho lowu hi ndlela leyi la ku tlhela ka mani Gavaza hi bulanyana katsongo hi timhaka leti ta mavabyi lama ya rifuva ivi hi ta kota ku vona ku yisa ku yini mahlweni ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ntirho lowu hi nga langutana na wona ku nga ntirho wukulu swinene loko swi ta ka timhaka ta matshamele ya swilo loko kha ku lwisaniwa na vuvabyi lebyi bya rifuva hi ndlela leyo mbatwini va kha va vulavula hi timhaka ta leswaku leswi va nga vulavula hi swona na swi tsundzukaka va kombise timhaka ta leswaku ku na vuvabyi bya rifuva lebyi nga na mixakaxaka hi ndlela leyo hi yo mhaka va hetelela va fika lava nge i mavabyi se ni lava ta twa ku va fike njhani ka mhaka yoleyo ya ku hetelela va fika lava nge ri i mavabyi hi ndlela yoleyo va te a ni tivi swi ndlise ku yini kambe va te na vana va pfa va nga swi voni ku swi levele ku tirheni se va lava ku ta tshama kwa tlhelo ka vona va kambe hayi ta twa ku hikokwalaho ka yini va swi endlise sweswo hi ndlela leyo Gajeni a ni tivi ku kwalano ku yime njhani loko swi ta ka timhaka ta ku matshamele ya swilo loko ku na leswi u lava ku swi xavisa a ni ta pfumela u sungula ku swi xavisa hi ku bolo leri hi lavaka ku ri sungula la ri ta hetelela ri leha se ni kombela ku sungula ku basisa kwalano hi ta vuya yisa mahlweni ta ka leswi Palamende ya rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula Afrika Wa Vulavula hi laha hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM a khensa swinene loko mi hi lombe ndleve ntirhi hi ta ka n'wina twi kusuka haleno Amadikeleng Hall Ga-Mathabatha eka lepelle kumpi eka masipala wa lepelle kumpi ka xifunantsongo xa Capricorn na Sis Gavaza la va ta hi byela ku vo va ri yini loko ni nga hoxi swi vete hi vo Sis Gavaza Baloyi se va suka ka ndzawulo ya rihanyo eLimpopo hi vo va vona ku pfhumba leri hetelela ri va koho ra minongonoko leyi langutanaka na timhaka ta mavabyi ya rifuva hi ndlela leyi a hi sunguleni ka ku lembe na lembe sesi mi vulavula hi timhaka ta ku na theme i ncini xi endlaku leswaku ku va na theme theme leyiwani ku va ku ri theme leyi yi nga ya matiko hinkwawo matiko hinkwawo ya misava se eka nkarhi wa so hi March ti 24 lembe rin'wana ni rin'wanyana matiko hinkwawo hi nkarhi lowu ni vulavula ku va le ku tlakeleni ka vuvabyi bya rifuva se loko hi kuma theme leyiwani yi huma ka matiko hinkwawo hi teka hi ri South Africa hi langutisa ku ri tinkingha leti hi nga na toho hi mayelana na TB i nyini hi kuma ku tinkingha leti hi nga na toho i ku ri vanhu va teka treatment va fika endleleni va yima va nga ha nwi treatment hi mhaka ku a va na support ya family a va na support ya community that's why theme you and I can end TB swi vula ku hi ri hinkwerhu hi hlanganile hi nga swi kota
ku lwa na vuvabyi lebyi bya TB hi byi herisa kambe loko ku ri munhu un'we ntsena a nge swi koti se ku va hi kota ku va hi sapotana ku vavabyi lavawani va kota ku va va nwa treatment leyiwani va yi heta problem i ku for example loko munhu sweswo leswiwani a kumeka ku i na TB exibedhlele a admitiwa loko a discharge va n'wi nyika treatment ya n'hweti hinkwayo loko n'hweti ya hela i twa ingaku i horile se a sukela treatment liya i va hetini i va nga hetangi TB treatment yi tekiwa for 6 months mara n'wi nyike ya n'hweti yin'we hi n'wi nyika ya n'hweti yin'we hi ku loko yi hela hi tinganingana famba etliliniki i ya kuma treatment se a nga ha yi tliliniki hikuva i twa a ri kahle emirini kasi ku yima kokolukuya ka yena hi swona swi nga na nghozi hi mhaka ku loko se a yima TB liya a yi fangi and a yi fambangi ya ha ri koho yi lo titivalanyana loko se yi ya pfuka laya yi ya pfuka yi ri na matimba swinene that's why mi kuma ku van'wanyana va hetelela va lova hikokwalaho ka TB hi ku se yi pfuka yi ri na matimba ku ri ku a va ta va va horile loko ku a va ta va nwile emaphilisi ya vo ya TB for tin'hweti ta 6 va heta ku na mikama yin'wana ya ku va vanhu va intaku ku ndla ni ku tsan'wiwa kumbe ku nyenyemukiwa hi timhaka ta mavabyi lamawani ku na minongonoko leyi n'wi heta mina ku mi dyondzisa ku rixaka hi ku hi ta hetelela hi fika la ka theme leyi mi vulavulaka hi yona swi vula ku mina na n'wina hi fanele hi va hi ri na vutivi bya kenta loko swi ta ka timhaka ta hi laha mavabyi ya rifuva ya nga hi xiswona ngopfungopfu loko hi langutaka ku na lava va hetelelaka va fika lava va nyenyemukanaka fika ka timhaka ta mavabyi lawa TB vanhu va yi teka ku sunguleni loko ya ha ku sunguriwa ya ha ku kumeka hi 2018 a yi fananisiwa na vuvabyi bya nhlokono kumbe na hemba ante munhu wa TB a tekiwa vekiwa le kuleleni hi makumu hinkwavo va n'wi chava va n'wi nyika tikhapu ta yehe va n'wi nyika tipleti ta yehe eswilepulana swa yehe swi nga khomi hi munhu kwale swi nga kona kasi a swi fanani swi va tani hi ku endzhaku ka mavhiki mambirhi ntsena TB yi va yi nga ha tluleli munhu nakambe hina lava hi ngo i ti-TB ambassadors na namuntlha ku na TB ambassador kwala la nga ta vulavula a khutaza lava nga na vuvabyi bya TB munhu va TB ambassador loko ndleka yini i va TB ambassador loko a vabye vuvabyi bya TB a hola se i kota ku va a khutaza lavan'wanyana ku va fanele va nwa treatment na ku khutaza ni lava nga tiveki xiyimo xa vo xa TB ku va fanele va kamberiwa evuvabyi lebyi bya TB va nga kamberiwa kwihi namuntlha hi na tisevhisi la majikeleni tisevhisi ti tele ngopfu ku na ti-TB screening ku na ti-hypertension ku hi kambela na mavabyi ya chukele hi na tisevhisi ta dokodela hi tise xibedhlele emajikeleni hinkwaswo leswi nga koho xibedhlele namuntlha swi kohola se vanhu va le majikeleni va kayela va le ku kayeleni ene hi ri mfumo hi ti byele ku ri laha hi yaku koho hi ti-campaign ta hina hi teka tisevhisi ta xibedhlele vukorhokeri bya xibedhlele hi byi tshuneta kusuhi na vanhu ku vanhu va kota ku va va byi fikelela kambe hi na vanhu lava ngo ti-TB ambassadors lava hi tirhaka na vona hi ri mfumo hi hlangana na vona va trainiwile vanhu lava ku va famba va dyondzisa va raise ti-awareness campaigns lomu ya ka ti-community hi tlhela hi va na ma-community health workers lava ti-ambassador va ti-TB ambassadors vo tinyikela hi mhaka ku a va lava makwavo kulobye va lova se hi tlhela va na lava ngo ti-community health workers na ti-community caregivers ta hina vo va lavo hi va trainile na vo va dyondzisiwile va famba nghena hi muti na ximutana va karhi va dyondzisa vana ku vuvabyi bya TB byi fana na high blood pressure after 2 weeks a bya ha tluleli munhu wo lava ku sapotiwa ku a nwa maphilisi ya yena hi ku ya na ti-side effects ku a kota ku heta treatment ti-side effect ti-side effect ta koho a ti fiki laha ti va ku ti va vuvabyi toxe endzhaku ka nkarhi ti-side effects hi na ti-side effects leti hi ti vulaka ku i ti-minor side effects ku na leti hi ti vulaka ku i ti-severe side effects ti-minor side effects i ku fana na sweswi loko no nwa tiphilisi letiya ta TB ni ta sungula micinci ya mina ta ncinci yi va ya orange mitsakamiso ya mina se hi leswi hi va byelaka swona loko va sungula treatment ku loko vona mitsakamiso wa yi ncinci i nga hlamali nkarhi wun'wani ta ku loko u heta ku nwa tiphilisi i twi nga ku lava ku hlantanyana swi normal kambe loko u huma ti-severe rashes laha eka xikini xa wena famba etliliniki kumbe ka dokodela va ta vona ku va ku pfunisa ku yini mara wehe
i nga yimi ku teka treatment ya TB hi mhaka ku loko wo yima ku teka treatment ya TB loko ya pfuka la ya va na TB liya hi vula ku EMDR TB yo yeleyo yi complicated and swa durha ku va yi treata se ya ku pfalela le Mudzimu le MDR TB hospital ma swi vona for tin'hweti to hlaya and swilavekiso sweleswo ku TB ya hola teka treatment 6 months ntsena ya hola a hi yeneni ka ku a ni minkarhi ya ku tala mi tshama mi kha mi ku sivela swi tlula ku tshungula ni swi vonisa ku yini ku ri na TB loko mi khohlola mavhiki mambirhi kumbe ku tlula hambi mi nwa mirhi ya mikhuhlwana a ni ha swi kota ku va hi ya xava lomu ya tikhemist hi nwa mirhi ya mikhuhlwana mara mukhuhlwana ku wu nga fambi mi fanele mi swi hleketa ku nga va ku ri TB loko mi tlele mi juluka nyuku tsakamisa na swikhigelo hambi ku titimela ku nga va ku ri TB mo teketana mi ondla mi nga swi swa ku mi onisa yini mi karhi mi nga ri ku jimeni mi nga ri ku exerciseni mi nga ri ku dayeteni mi fanele mi swi tiva ku swi nga endleka ku ri TB mo twa miri wa n'we wu hisa wu hlangahlangana swi nga endleka mi ri na TB swi la mi ya mi hatla mi kamberiwa exibedhlele ku mi ta kota ku pfuneka hi ku TB a yi nge fambi for as long as i TB treatment ntsena leyi hi nga na swibedhlele leyi horisaka TB a ku na murhi na wun'we lowu nga ta fika wu xava khemisi lowu nga ta endla TB famba a ku na n'anga ya xintu na yin'we leyi nga ta ku nyika treatment TB yi famba TB to hetelela yi ku dlaya ene loko se swi nga ha endli lomu ya tin'angeni va ku tisa xibedhlele se hi la ku tshungula ene se is too late TB ya dya mahawu a ka ha ri na hawu a wa ha koti ku hefemula hi ku ya dya mahawu lama ene mahawu hi wo ma tirhisaka ku hefemula a hi swona i ntiyiso makumembirhi n'we timinete ntsena ku bela awara ya 12 na ku ya Afrika Wa Vulavula a hi languteni ka loko mi nga se hi nga se vulavula na n'wina hi nga se fika la ka awara ya 12 mi vulavula hi timhaka ta ku mavabyi ya hi yo mhaka mi tirhisa rito ra mavabyi ya rifuva ku na tinxakanxaka leti to hambana leti ku sungula ku sungula ya le ya ntolovelo kumbe a ni tivi ni ta ku ya ntolovelo kambe ku sungula ya leyi ya mahawu na xikohlola kumbe ku yi nga sungula hi le tihlweni kumbe hi le vokweni kumbe njhani ni pfuneni ku twisisa kwalaho yin'wana hi nga sungula swi ya hi ku moniko TB yi khoma vanhu hi ndlela leyi loko mehe ni ri na TB ni khohlola ni nga pfalanga enomu wa mina xitsongwatsongwana xa TB xi hangalaka moyeni loko xi hangalaka moyeni mehe ni nge kusuhi ni xi hefemula loko ni xi hefemula hi leswi ni kumisaka swo TB a yi fani na mavabyi man'wanyana se loko xitsongwatsongwana lexi nghenile emirini wa mehe loko xi kuma ku masocha ya mehe ya tiyile xi ta fika either xi tlela loko ya tiyile loko ya nga tiyangi xi vheta xi sungula ku kombisa swikombiso leswiya ni nga swi hlaya already se loko hi ku extra pulmonary swi vula ku xitsongwatsongwana lexiya xi nghene engatini xi fika xi phatlama erambyini kumbe xi nghene engatini xi fika xi phatlama ebyongweni leswi swi vula ku miliary TB kumbe xi nghene engatini xi fika xi phatlama emarhumbyini TB of the intestine xi nghene engatini xi fika xi tshama kumbe lona ku xi hefemuli xo vhela xi fika xi kumba emahawini se hi ku pulmonary TB that's why vavabyi va vo tala va na leswi swi vulaka i pulmonary TB kambe van'wanyana va na leswi swi vulaka extra pulmonary TB se mi hetsela mikamu ku yini ka rixaka hi ku angarhela ngopfungopfu loko ka hi langutaka timhaka ta ku ri kumbe mi nga se hetsela a hi tlheleleni ka ku hi lembe ra 2020 ku vuye ku ya va na timhaka ta ku tumbuluka ka COVID-19 yi mi khumbe njhani n'we ka matirhelo ya n'we na minongonoko ya n'we na swi tiva ku n'wana xiyimo hi ri ilimi kambe handle ka sweswo COVID-19 hi 2020 yi hi affecte ngopfu loko hi langutisa tinhlayohlayo ta vavabyi lava hi nga va kuma va ri na TB ti ve ti wa swinene ti wela hansi hi mhaka ku a ku nga ri na vukorhokeri hinkwerhu a hi chava hi ti pfale tindlwini hi swona a ku nga na vukorhokeri tinomboro ti ve ti wa ti lo swi a vavabyi va tshiketela treatment va chava ku ya etliliniki hambi hi karhi hi va encourage ku a va etliliniki va kuma vukorhokeri hi ku ma-community caregiver a va ti va ta va tekela treatment va va nyika se swi affectise sweswo kambe endzhaku ka sweswo hi te na tipulani leti hi ti vulaku i ti-TB recovery plan na ti-TB catch-up plan ku ya catching up se hi famba hi lava va nga lahleka hinkwavo va vuya se tinomboro ta ha ti vona manjeni
tinomboro ta ha ti vona mandleni ku ri ti tlhelela eka nkarhi luwa wa pre-covid na leswi se vutshunguri ku antswa ka koho ka vutshunguri lebyi byi nyikako byi tlhelela le ku sunguleni ka pre-covid hi mhaka ku va hi ve na tipulani leti hi ti tirhisaka ku ri se vavabyi lava nga lahleka hi va kumisa ku yini hi ta hi ku ri na ti-tracking and tracing project hi famba hi va lava hi va kuma hi va sungula treatment nakambe van'wanyana va horile and then nakambe hi ku hi nga swi endlisa ku yini ku va hi diagnose more hi mhaka ka vachava hi ya xava ti-digital mobile x-rays ku hi kota ku va hi hata hi swi kuma ku loyi i na TB kumbe a nga na TB hi ku lava nga na HIV va endlisa ku yini hi tirhisa leswi hi ngo i ULAM hi teka mitsakamiso hi testa hi kuma ku ri nana we u na TB kumbe a wu na TB hi kota ku va hi hata hi va sungula treatment loko ku sungula treatment hi ku okay ku ri i ta kota ku va u hola a swi tivi swa ku a swi olovi ku va i nwa maphilisi lamawani ya TB swi lava ku ri hi ku lavela support a swi olovi hi mhaka ku tiphilisi letiwani leswi ni nga vurisa swona ku na ti-side effects to karhi se van'wanyana as soon as a vona mitsakamiso yi cinca u vheta ku swi vula ku manjheni mitsakamiso ya mehe yi hlangana na ngati tiphilisi letiwani ti ni humesa ngati ma twisisa ni ri ti ri ka ti humesi ngati i tiphilisi letiya ti humaku lahaya mitsakamisweni ya munhu se loko ni ku a swi olovi ni ri vavabyi va hehe va fanele va va na a treatment supporter leswi hi swi vulaka ku adherence support la a nga ta n'wi pfuna a n'wi encourage a n'wi hlohlotela masiku hinkwawo a kota ku va a nwa tiphilisi ta yehe ku va ti hela for 6 months ku ri munhu lowani a nga heteleli a va na leswi hi swi vulaka ku i MDR TB or XDR TB se mi hetelela mukwi ka rixaka ni hetelela hi leri siku you and I mena wehe hi nga herisa emavabyi ya rifuva loko hi kota ku va hi amukela vavabyi lava nga na TB loko hi kota ku va hi screena hinkwerhu ka hehe at least kan'we elembeni sweswi hi na program leyi nga introduce hi vulaka ku i targeted universal TB testing for high risk group se hi ri lava va nga mi twananaku na ti-alphabet na ti-abbreviation yi ri i tut a ni swi tiva ku swo boka na ku na alphabet abbreviation ya yoho hi ku hey ti-acronym mi ti lava ngopfu yes loko ku targeted universal TB testing hi ku tut se for our high risk group hi mhaka ka swi lavi swa ku va fa va dlawa hi TB se hi lava nga na xitsongwatsongwana xa HIV i ti-contacts hi lava tshamaka na vavabyi va TB hi lava nga tshama vavabyi va TB for malembe mambirhi va fanele va tata kamberiwa vayimana va hehe lava nga HIV positive hi lava ku va kambela hi kuma xitsongwatsongwana lexiwani ku va ta kota ku va va initiatiwa ka ti-antiretroviral ku va kota ku va va hanya na va bebula na vana lava kalaka va nga na xitsongwatsongwana xa HIV se i xikongomelonkulu xa hi xexo lexo hi ku a hi swi lavi ku vayimana va lova va dlawa hi HIV na TB hi ri na vukorhokeri mara lomu ya titliliniki na le swibedhlele swa hina kumbe vuvabyi lebyiwani loko byi ku khomile byi tlhela byi ku khoma for loko byi ku khomile loko u nga tihlayisi u nga dyi kahle loko nga tihlayisi u nga dyi kahle loko nga tihlayisi u nga dyi kahle evuvabyi lebyiwani n'wana wa mukavanyeta ni okay evuvabyi lebyiwani byi tlhela byi vuya loko nga exercise a ni covid veri hayi loko byo ku khoma bya fika byi hela se leyiwani loko ni va khomeni byi tlhela byi vuya covid ya ku khoma yi tlhela yi ku khoma swilo swa kona na TB ya ku khoma yi tlhela yi 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 ku khoma se hi la ku encourage vanhu hinkwavo ka vona ku va endla leswi swi vulaka i self screening test by dialing *134 *832 *5# on their cell phone *134 *832 *5# va endlela loko kusuka kwalano ku ta endleka yini eka ti-cellphones ta voho makumu xi ta ku byela ku u na TB xi ta sungula ku vutisa swivutiso leswiyani nga swi vutisa swa 4 eka cellphone se va ta phika loko ku ri ku va khohlola va ta tsala kwala ka cellphone ku i 1 kumbe i 2 kumbe i 3 and then loko ku ri ku i xin'we xa ti-symptoms letiya xi ta ku byela ku go to your nearest clinic to be tested for TB se loko ya tliliniki if va komba xilo lexiyani and then vo va ta teka xikhohlola lexi ku nga ta huma ti-results xikhohlola yes xikhohlola lexi i nga ta kuma ti-results ta xikhohlola lexiya hi swi vula ku i gene expect MTB reef se i ta kuma ti-results ta koho within 48 hours loko ti kumile and then
loko before va ku teka exikhohlola lexiya loko va complete form va ta lava ti-cellphone numbers ta wena ti-cellphone numbers letiya ta wena letiya ti ta va pfuna ku loko ti-results ti huma va ku rhumela ti-results eka foni ya wena ku ri i swi tiva ku na TB ku a na TB na se loko yo za yi ku positive swi vula ku u fanele u hatla u tsutsumela etliliniki u ya kamberiwa ku a wu na TB na mina xifuva sweswo mixer Munghana Lonene FM to va swi twile ku va vula njhani loko ta ka timhaka ta mavabyi ya rifuva mi swi twile hikokwalaho ka yini hi ku mavabyi ya rifuva hi nga ku mavabyi ya hi nga ku vuvabyi bya rifuva emakaya yaleyo se xava ku hi ta va hi swi twisisini ni vuya na dokodela la kusuka ka ndhawu le rihanyo kambe ke ndza vuya ni bula na vona endzhaku ka loko hi twe ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini a hi yinini kona hi i sweswo mixer wa Munghana Lonene FM ke sele bongi n'wana timalek tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 12 ela ka Nongonoko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM na dokodela Msidila lava nga ta va kha va vulavula na hina kusuka ka ndhawu le rihanyo Chief Director HIV AIDS and TB ka ndhawu le rihanyo so hi vo nga ta va kha hi bula na vona namuntlha hi vulavula na ti-director leti nga le ku tirheni a hi vulavuli na ti-director leti ti nga tirheku a hi vulavuli na ti-manager leti nga ku tirheni ti nga hi khulelele ku mapatu na hina namuntlha hi vulavula na ti-director leti nga le ku tirheni yo mhaka ku na vanhu la va le ku pfunekeni eka switirho leswi swi nga le ku tirhiweni namuntlha dokodela inhlekani I can't. No, but when I look at you, I was convinced that you can converse in Chitsonga. I'm surprised why can't you? So like, seriously, why? Why is it difficult for you to converse? It's not difficult. It's a very simple explanation. I'm new to the province, so I'm still learning. Oh, I'm learning. and you came to the right place. I'm learning. I'm right catching place, one or two words, Marie. It's on my third month in the province. In the province. Name Johannesburg girl. Ish. Oh no, you came to the right place because now you've just found yourself a tutor. Yes. Let's start from the beginning. You are the Chief Director, HIV, AIDS and TB. Yes, Since you are 3 months in here, it means you had a mini interview and you still remember exactly what is expected of you. Yes. What does this directorate entail? All right. So it's a very big role. I'm currently the acting chief director, but irrespective of the acting, we still do the job. Yes. I'm working for the province, Molimpopo department, go head office, go Polokwane. And my biggest job is to coordinate the TB, the HIV program, to make sure that we're doing what we're supposed to be doing as a Department of Health, and to make sure that the clinics and the hospitals are doing the TB and the HIV program properly in the department. So that is my role, if I put it simply, but we do a lot of other things. Now, I'm always perturbed by the fact that from time to time, HIV/AIDS will be grouped with TB. Why? So if you look at HIV and TB, we actually call them the twin disease. They go hand in hand because they are so closely related to each other. We found that, especially with HIV, we found that a lot of our people who are living with HIV are at very high risk of TB. And earlier on, when we didn't have a strong ARV programs, I'm talking about years ago, we'd have a lot of people who have HIV who die from TB. So we started focusing a lot on people with HIV and TB to make sure that we don't lose our brothers and our sisters. So you'll notice that a lot of the time when we talk about HIV, TB is also there. But now there's a new thing. We talk about health. So it's not just HIV, TB. We also say take care of diabetes, high blood pressure. So it's about looking at your whole body and being healthy and living a good lifestyle. 24 March. Yes. Today. What makes today significant? A very close day to my heart. I'm a very big TB activist. It is World TB Day. We are commemorating TB. We are going to the community. We're raising awareness about TB. We're teaching people that TB is not a life sentence. It's not a death sentence. It is curable. Do not stigmatize against TB. Let's normalize talking about it. In South Africa, we have one of the best health facilities in the world.
Hufita, America, London, all of those places. Our health facilities know how to treat TB. It is curable. We should not be scared of this disease. You spoke about stigmatizing it. Why would that exist in this world? Is it because of lack of knowledge or what? What brings about the stigma? You got it smack on. It's that lack of knowledge. If people don't know about something, then they fear something. So the more you know about something and you educate yourself about it, it empowers you, and then you're not scared of it. So we find that people who have TB are stigmatized because other people don't know enough about it. And that makes it difficult for people to go out and speak openly about it like I'm speaking today, or to go to the clinic and ask for help, or to speak to their families and friends about it. So that stigma is really pulling us back in this country. An activist yourself, Yes. like you've just said. Yes. Why? Why did you choose to be a TB activist? So apart from my job, just being the acting chief director, I've also once had TB. You lie. I'm not lying. So I'm talking from experience. It's not just a job. So you're kind of like an ambassador. Yes, that's correct. So I'm talking from experience where I also once had TB. And I went through that journey that patients go through that journey. I also had, and I got treatment from not private. And people think I'm a doctor and I can go to private hospitals. I got my treatment from public hospital, a public hospital, the best treatment in the world. And I'm here today, cured, healthy, no more TB. I see. Yes. And what would be your parting shot, particularly to those that are listening to us on this very special day, 24 March? So first of all, that we need to talk about TB. We can't hide the disease. It is here. It's in our country. It's affecting the people that we love. And importantly, it's a disease that we can cure. It's not a death sentence. I see. It's simple to get tested for TB. You can simply go to your clinic next door. There's clinics everywhere. Or you can use our simple app, Mo WhatsApp, and send the word TB check to 0600 123456. I'm going to say the number again. So you send the word TB check to 0600 123456, and you can screen and see if you have TB. I see. It will tell you whether you shouldn't be worried about TB or you must quickly go to your clinic and you will get some help. I see. Yes. Dr. Msidi, thank you very much for speaking to Thank you We really so appreciate much. your time, and I sure hope you enjoy your Friday further. Thank you for having me. Thank you. I can. Okay. Iswa mingitsero mngana lona FM lava hi vulana vona acting chief director ka xiyenge xa HIV AIDS TB eka ndzawulo ya rihanyo xifunenekulu xa Limpopo. Va kha va kombisa timhaka ta nkoka wa siku leri. Xin'wana xa kova lexi va xi kombisa i timhaka ta leswaku swi na nkoka swinene ku va siku leri kumbe ku va ku hetelela ku langutiwa ngopfu ka timhaka ta mintirho leyi va yi endlaku yi nga ya ku tiyisisa na ku lemukisa timhaka ta xitsongwatsongwana xa lexi endlaku mavabyi ya TB. Va kombisa timhaka ta leswaku ntirho wa vona i ku tiyisisa na ku vona ku minongonoko leyi vekiwaka yi hetelela yi pfuna ku lwisana na mavabyi lama. Leswiwani swi ta hetelela swi endlela leswaku ku hetelela ku va na ku humelela loko swi ta etlhelweni ra timhaka leti ti fambelanaka na ku lwisana na mavabyi lama. Mavabyi lama ya tshunguleka, a hi ku faka munhu ko va ntsena leswaku vanhu va fanele va landzelela vutshunguri byo karhi ku endlela leswaku va ta kota ku va hola. So lava na vona leswi va vulavulaka tanihi dokodela va tshame va vabya vuvabyi lebyi, kambe sweswi ni vulavulaka na wena va ri va horile. Swi nga leswi va nga hola va tsundzuxa na wena ku ri na wena loko wo tshika u kamberiwile ivi u kumeka u ri na vuvabyi lebyi, swi tivi leswaku a hi ku hela ka vutomi, u nga hetelela u hola hi ndlela yeleyo. Hi sweswo mingisero mugana Lona FM ku fika sweswi leswi hi nga mi khomela swona kusuka haleni ka Mathabatha eka nongonoko wa hina wo hlawuleka wa Afrika Wa Vulavula. Ta vuyanisa mahlweni ta karhi Afrika Wa Vulavula hi laha hi nga kona mingisero wa mugana Lona FM languta karhi i 19 timinete ntsena ku nga se ba awara ya n'we ka mugana Lona FM. Loko ni hlangana yena la loko hi fika laha n'wankuna i teka mina ntata nta rungula se mani swi teka i ta ku runguleni loko ni n'wi vona tata tshama la kasi hayiko i le ntirhweni i teukerile a nga le ku endleni swi rungula se mani hi ta twa ku i hi khomeleni. N'wankuna byala vayingiseri ku hi wena mani naswoho i huma ka xiyenge xihi lexi nga ku tisa laha aka Mathabatha namuntlha?
inkomo Khalanga Pat nanda kumshawetana vaingiseri va Munghana Lonene FM. Mina hi mina Makina Xivuri. Ye awu n'wankuna we Hi mina n'wankuna kusuka ka Thombo. se Xivuri se ile tihon'wini. Oh, okay. Inkomo sis. Se hina isuka a Vet University aka Reproductive Health Institute. Se leswi endlaka swona i ku sivela HIV na ku provide the sexual reproductive health swa ku fana na ku preventa pregnancy, ku treata ti sexual transmitted diseases, vuvabyi lebyi nghenaka hi ku tlelana. Vuvabyi lebyi nghenaka hi timhaka ta swa masangu. Na khensa Khalanga. So hi tirha ngopfu hi vana va malembe ya 15 to 24. Reason leyi endlaka leswaku hina hi dila hi vana va 15 to 24 i ku ri Vet University yi endle vulavisisi andzhaku yi kuma leswaku vana lavatsongo va le xikarhi ka malembe ya 15 to 24 in a week hi vhiki va contracta HIV 1,200 of them. Yeah. Yes. Tele henhla swinene Khalanga. Se ivi kusuka kwalani va vona swi ri na nkoka ku fane ku lemukisiwa vana lavawani loko swi ta ka timhaka ta swa masangu na mavabyi lama ma fambelanaka na swona. Yes, and then also hi nyikana treatment mahala leyi hi vitanaku pre-exposure prophylaxis PrEP. Yes, ya ngopfu a swikolweni at the high school, nele to university, nele to TVET, and also community based. So iba ikaiba lemukisa vuvabyi lebyi, and then we give them this PrEP for free. Hiku anna va ku vutisa kwalani ka ku mi va kuma kwihi hiku hi lani la ku ta tiva kona ku va kuma kwihi mi tirha na va le university ntsena ke kambe leswi mi nga ni hlamula se mi swi endlaka ngani a hi nge ku fana na Limpopo xikombiso xi na swifundantsongo swo fika 5 mi endlisa ku yini? Okay, for Limpopo kuna team ya hina a Phalavurwa va tirha a Mopani district. So hina we are based here at 16 Hanspan Randburg. So hi langute Capricorn district na the other 4 local municipalities. Kunga Blowback municipality na Polokwane West and East, and then also na the other one is leswi vula mi yo ta kunene a mi tirhele ngopfu kona. Tirhela kona, it's part of us. Ala Lepelle Lepelle. The other 4 local municipalities na bona I part ya hina. So hi ku tiva kahle le madikeleng. Se ni a hi tseleng Manchivuri da a hi tseleni hi languta ku loko se xiyimo xi tetani mi nga lemukisa yini ku swi tikomba ku ri na ntlhontlho wukulu lowu langutanaka na timhaka ta ku va mavabyi lama fambelanaka na timhaka ta swa masangu lama na wona ma hetelela ku ma endla leswaku loko munhu o tshuka xikombiso a ri na mavabyi ya AIDS kumbe a ri na xitsongwatsongwana xa HI u hetelela a va na nxungeto wukulu wa ku a nga phatsamiwa na hi xitsongwatsongwana lexi xi endlaku mavabyi ya TB. Mi nga lemukisa yini ka rixaka loko xiyimo xi tetani? Okay, muhashi leswi hi nga lemukisaka swona i ku vanhu a va yi titliliniki va testa because sweswiwani a ka ha testiwi titliliniki ntsene. For example na hina we do test amasunguleni before we give PrEP. Kuna ti-partners ta hina leti hi vitananaku ti-dream partners ku fana na va ANOVA va seketela ngopfu xiyenge xa rihanyo la Limpopo. Va testa kuma va endle matente amapatwini va karhi va kombela vanhu ku va testa. So leswi ni lava ku lemukisa vanhu hinkwavo lava nga yingisela sweswi i ku vanhu a va kumi ku testiwa hi mhaka ya ku na loko u ri HIV positive u nga swi kota ku hanya u ri HIV positive hi ku landzelela treatment ya kona. Ene loko u tiva ku ri u ya HIV positive hi kota ku ku refera to vanhu lava nga kotaka ku seketela u joyina na ti-club leti nga kona etitliliniki. And na loko partner ya wena yi ri HIV wena u ri negative u nga swi kota ku tirhisa this treatment yi nyikaku ya PrEP. Mi kota ku endla na swa masangu mi nga tirhisi condom wena vuvabyi byi nga ku tluleli. Yaleyo yin'wani mhaka yaleyo hi nga ngheni koro kwalani ka mapitana a khensa swinene mani
a khensa mani xivuri ku va na n'wina mi kote ku va xiphemu xa ntirho ro yana ni mahlweni mi hi dyondzisela rixaka leri kumbexani ku nga va na ku cinca hi vona ku hambana ku ya mahlweni hi ku lwisana na mavabyi lama ma hetelela ku ma xanisa rixaka ku nga wona lama ya TB na mavabyi ya AIDS hi ndlela yeleyo hlayiseka ka inkomo mashi a wu la ku rungula mani a wu la ku rungula munhu hi le ntirhweni laha hi talangi ku rungula hi te ku tirheni na khensa swinene a ni ku mfele i la ku rungula hi ku a ni kwala na kwala wo twa munhu aka ku ni la ku rungula papa ya tsongo mani hayi a hi le ka swona ni khenseli swinene n'wankulu inkomo mani xivuri va fambisa sweswo mingisero minkarhi yalona FM hi vo lava nge le ku hi byeleni hi timhaka ta ntirho wa vona wa siku na siku lowu va vonaka na ku lemukisa loko swi ta hi tlhelo ra timhaka ta matirhelo ngopfungopfu loko hi langutaka timhaka leti ti langutaka ngopfu ku ri xana loko xiyimo xi te tani hi yisa ku yini mahlweni loko hi kha hi languteka ntirho lowu hi nga eka wona wa timhaka ta TB hi ndlela yaleyo ku na swiyenge swo hambanahambana leswi nga koho la tindzawulo hi ku hambanahambana ka toho ti tile la ku ta seketela ntirho lowu ni vona MEC Dr Phophi Ramathuba na vo va yimi kulunga ku va va vulavula na n'wina swin'wana swa leswi nga le ku endlekeni a xitejini hi ndlela yaleyo ku va vathu letsikava la raluka ka matla a va no fa tšatši le lengwe le le lengwe mamtla o mmeara o tshwere matla a bommeara if wadi ya gago kgale e sokola metse o tšea decision wena boetapele ke di-decisions se ka emela ba ba sego a bago wena you are in charge tšea decision o kwile ba ka mošate ba rabana metsi tšea decision a ke re le wena kgale o lla ka ona tšea decision a o fitlha ko council wa re the mayor on the 24th of March ba rile ba le kwa Ga-Mathabatha ba tšea decision ha mayor a re mayor of where a ke re be ke le mayor decision re itseng re le leboe beng mabu kgoši ya ka motswadi wa rena bo kgoši Mathabatha ba senoši re ba bone mamtla ke bone royal council ka o fela ga yona e tlile mo ke bone royal house bo rakgadi ene ke a hana hi sweswo mingisero minkarhi lona FM MEC Dr Phophi Ramathuba lava va nge le ku vulavuleni sweswiwani exitejini va vulavula hi timhaka leti ti nge le ku endlekeni eka sikunkulu leri nga hi hlanganisa la aka Mathabatha la hi ndlela yaleyo hi lava va nge le ku vulavuleni hi ntirho lowu wu nge le ku fambeni ngopfungopfu loko kha hi langutaka timhaka ta siku leriwani ra timhaka ta ku lwisana na mavabyi ya rifuva ni na lava va sukaka ka vukorhokeri lebyiya bya ti-lab va ti vitana National Health Laboratory Services hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona laha hi ta twa ku kahle vona ntirho wa vo wu hlangana kwihi ngopfungopfu na mhaka leyi bulaka hi yona leyi ya timhaka ta TB hi ndlela yoleyo na vakulukumba vambirhi laha ntivo ku ta vulavula vahi ku ta vulavula n'wina okay ku ta vulavula lava i nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Good afternoon. You may use this mic and let's see if we can. Yeah, let's start from here. Good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Thank you very much. Thank you for having us. You were telling me Changani Shilungu, so I thought we can converse in Changani, in Tsonga, right? Yeah, I believe that's how far we can get. Oh, so the furthest you can go is Changani Shilungu. Yes. National Health Laboratory Services. Yes. Before we zoom into why you are here, let's first find out what are your functions in the Department of Health. Okay, thank you very much. As you have rightfully introduced us, we are from National Health Laboratory Service. And what we do, our primary role is to provide laboratory service. Then the question is what happens at the laboratory. That's where we do blood testing and other types of medical testing to help the doctors to diagnose the patients, to tell the doctors what is wrong with the patient. That's in the layman's term what we do. We receive specimen, either blood or tissue, we subject it to a testing procedure, and we get an answer we give to the doctor. And the doctor will manage the patient further from there. Today we are commemorating TB. Yes. So what kind of role do you play there in identifying the disease?
Same procedure. Correct. For a TB to be diagnosed, one of the ways of doing that is through a sputum test. The patient will give us a sputum. I'm hearing that word for the first time. Sputum. Yes, sputum is khohlela. Yes. When you cough, you get phlegm. Then you spit it out into a tube or into a jar, then it comes to us. And then you take and work on it. Then we work on it. Then we can tell whether you've got TB or you don't have TB. You've got MDR or no MDR, XDR or no XDR. That's primarily our role. How long does it take? It takes 2 hours at least. But the more you have a number of patients and tubes waiting, the longer it will take. But the baseline is it takes 2 hours to get an answer whether a patient has got TB or not. So do you think importance like this, or shall I say days like this, are important? Days like now that we are commemorating World TB Day, judging by what you are doing in your lab in terms of the numbers, or that you are from time to time having to test in order to assist doctors, like you have said? They are important because I think they create awareness to the general public. And that's what is lacking, you know. There's a lot of situations where people take these things for granted. But a day like this creates awareness, and you have people who just volunteer to come and say, let me give you my sputum. They're going to find that that patient didn't know that they actually have TB. Then what we do now, we even send the results via SMS to the patient to say you've got TB or you don't have TB. And when we do counseling on them, we tell them, if the results come back and we are positive, go to your nearest clinic, show them the SMS, and then they will manage you further. So these days are very important for me, for us. They create awareness and they make sure that we catch this TB before it transforms into something even more difficult to manage. So as we conclude this conversation, today, since you've been here, have you done some few tests? And if yes, what are the numbers looking like? Yes, we've done a few tests. However, the tests are still being done. They are not yet, the results are not yet out. But we have seen a few patients coming to us showing interest in participating in the TB testing, and we will eagerly wait. In the early afternoons, the results will come out. Then we'll know exactly what kind of results are we issuing. Okay, no, I see. So do you enjoy your job? I mean, working with sputums. And for us, is when we get the sputum, it's not about the sputum, it's about the person behind that sputum. Meaning, you enjoy your job? We enjoy saving the lives of the people, indicating to the doctors what type of treatment they need to give to the poor patients. We enjoy our job very much. I see. Yes. So why do they say you are area manager for Limpopo and Mpumalanga? You see now, you're supposed to be in one region like Limpopo, then Mpumalanga. So you've got 2 posts there. No, it's not 2 posts, it's 1 post. No, we've got 2 provinces, Mpumalanga and it's Limpopo. 2 provinces and 1 post. Why? It's how we set ourselves up structurally. What works better for us? Instead of having 9 area managers, you can organize yourself to have 6 and save money and be more efficient. And that's what we have done, and it works so very well. Efficiency. Put Jacob, we can see. Inkom. It's also means put Jacob. How do you pronounce your name? Lebudi. Yes. Yeah, area manager. Yeah, Limpopo na Mpumalanga National Health Laboratory Services. You can search name. Thank you very much. Inkom. Thanks. Ikomisa mingserom garanon FM ba ibulana bona wakakomsa et makata materele yabo tani National Health Laboratory Services. Ibo baterana kuna ku tiyisisa na ku vona leswaku ku hetelela ku langutiwa hi kenta timhaka ta ku xana munhu loyi a nga va na mavabyi wahi loko va teka timali va teka tingati va teka mentirhisele ra xinghezi sputum ni nga tirhisile ra Xitsonga a ra Xitsonga vanhu va kha va ya ku dyeni swi hetelela swi nga vi swona ngopfu va hetelela va endla vulavisisi hi ndlela yeleyo hi ta kota ku twa ku
kwendleka yini hi ndlela yaleyo a hi tweni un'wana wa lava va nga tshama va hundza ka gondo leri ra TB hi twa ku va swi tivise ku yini ku va na TB na koho va hetelele va huma njhani nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene Bote nhlekani good afternoon hi kona minjhani re gona ke motho e le gore ke ile ka reka 2003 ka itemogela ka lemošwa ke ma-community health worker gore ke a gohlola ba ile ba ntaelela gore ke ye tleliniking ya gaufi le tleliniki ya Ga-Mathabatha gore ke ye ke dire diteko ke ile tleliniki ya Ga-Mathabatha ka ye ka dira diteko ka re go fitlha tleliniki ya Ga-Mathabatha ba re gonna ba re ke gohlole ka lebotlolwane ke gohloletse ka lebotlolwane ka re go gohlolela ba re ke tšee matšatši mabedi ke tle ke hlole dipoelo ke dirile jala ke tšere matšatši mabedi ka tla ka hlola dipoelo tša ka tša sehuba sa ka di ile tša re ke na le TB e seng bona ebile di-resulate tša sehuba sa ka gore ke na le TB ba mpha ditaelo gore ge ke na le TB ke tla tšea dihlare tša ka tekano ya kgwedi tše 6 a sa ka ka dira phošo ke ile ka ba thaetša ka leka go ka tšea treatment ya ka tekano ya kgwedi tše 6 ke ka lebaka leng ke fodileng ke re go batho ke re kgwedi tše 6 dikgwedi tše 6 ke kgoditše se ke every day ke nwa dihlare 6 months a ka lempotse every day dihlare tše le be le di nwa bjang e ba mphele taelo ya gore dihlare tše ka gore e ba mphele dihlare tše ba di bitša go di-refa 4 di-refa 4 tše e be ke topa e 1 ka letšatši ba re ke nwa ga e1 ba ile ba mpha taelo ya gore ge e le gore ke nwa bjala ke lese go nwa bjala ge e le gore ke a goga ke lese go nwa ge e le gore go na le meriane e nngwe ke e šomišago ke e lese ke ile ka thaetse ka dira jalo ke ka fao gane bjalong ke le ambassador ya provincial ke lebaka legolo e le gore ke legolo le tswang pitšeng gore gore ke mohlala setšhabeng a ke lempotšeng e le šala le ma-community health worker ba re le tshwantse le tleliniki le be le kwae ke be ke bona ke gohlola tekano ya beke tše pedi ke na le dihlabigareng ke tswa dikulumela bošego ke lapa ke sena le takatso ya dijo ya ba ge ke ba hlalosetša jala ba re ke dika tša TB mara ga re re o na le TB ba re ke dika tša TB ke ile ge ke ba hlalosetša jala ba re gona ba re ya re tleliniking o ye o dire diteko a se ka dira phošo ke ile le bona tleliniking ka dira diteko tša ka gomme ke tsona di leng tša hlalosa Mende ya rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula Eso so mingse rom Munghana Lonene FM na ko Afrika Wa Vulavula xiphemu xa vumbirhi lexi nongonoko khensile swinene bongi ngwa mwana tima le kena maunge msaba ya awara ya mwe ya mwana maunge ta landela awara ya mbiri tlhoko makata kona ya fupile awara ya mwe loko yena huma so kameke ABC Dr. Popira Mathuba ba re ku vulavuleni ami batho ba re so okay he ka re le re ke bolwetse ba status nkile ba tshwara yo former president a ke re le nyaka malwetse a status because malwetse a mangwe o tlo kwa Osmonica hona banong ke one ke tshwantse ke fetše ka re ke disturb ba le ba ditshwikiri ba tshwantse ba yo ja dijo ba kgone go ithaba di-insulin a ke re ke maemo ke na le swikiri I must eat before I drink my medicine I am diabetic a gona ntweo di a tshwana whether o tshwere ke AIDS o tshwere ke TB o tshwere ke COVID o tshwere ke pneumonia ke meningitis ha re ka street ka moka yona ke lebitla di a tshwana a gona bolwetse ba mahemo re ke TB or TB ke ba fase nna ke tshwere ke tswikiri le tswikiri e o isha kwa a gona gore ba cancer bona ba kgona go bolela ene re ba tlhompha gore o tshwere ke cancer chemotherapy radiotherapy ke malwetse ka moka a tshwana a re tloelo stigmatizer malwetse a tshwana ke malwetse a no fapana ka gore bo bo bakiwa ke se bo le se bo bo treatiwa so bo bo treatiwa so ha re le mo Limpopo re bone a lot of improvement kudu re lebeletse mo screening and mmereko ke tlo bolelang ka wona bontši ga batho ba dirileng gore e be possible ke bale ke boletseng ka bona ke re ke di-community health care workers that is why le bona gore ke na le lenanego where we are going to overhaul the entire community health care the way they operate rona re nyaka go ba professionalize ba thome gore ha ba tsamaya re setse re thomile go pilota somewhere re ba fa beke e na le motšhini wa o checka tswikiri
wa o checka high blood, wa o checka TB, ba screen TB, ba o test HIV, ba o dire ibe back one. So that Ruben next time ba tla ko wena, aba no re ko wena ha itla clinic, ba o screen ba o test everything. How about this clinic? You are going to get confirmation because Dokotela Poppy Ramathuba Mixero Mkanalon FM bele kulabuleni bakabanyika matirele ya bo meta tsunduka ku la hinga ko rimle ri vulavuriwa ngopfu hi ro ri vengela ku ri tirhiseni yo mhaka mona va kha va rhangisa ngopfu mahlweni ku vulavula hi Xipedi kambe ke va kha va vulavula va kha va kombisa hi laha swilo swi fambaka ko laha loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri bya vukorhokeri bya vutshunguri lebyi va vulavulaka hi byo lebyi va kombisaka leswaku i vukorhokeri lebyi va hetelelaka va langute byona ku endla leswaku va kota ku kota ku langutiwa ku loko mi nghena laha mi pfunekaka ko mi fanele mi tiyisisa na ku vona leswaku mi pfuneka hi ndlela yihi kumbe ku nga ri na timhaka leti ta ku loko mi fanele mi pfuniwa i ta fanele i ya pfuniwa hala kumbe ku hlwela ku pfuniwa leyi kumbe loko u lava ku pfuniwa hi leswi ku tlhela ku kayivela leswiya hi ndlela leyi se sweswo mingisero Munghana Lonene FM yi vana ku twisana kombo leswi va vula hi tsundzuka hi vona xivulavurinkulu xa ntirho wa siku ra namuntlha u checka tswikiri u checka high blood u screene bana for TB u dire everything u tsibe profile ya batho bale ba ba nwang treatment u ba follower every day then next year ta khona re ya first year u khona u ithuta u a tseba re o tsene department if tja o re hai the top student ba ne ba tshweribo Mathabatha kwa the range ka matlo bona ba admit wa ko UCT ha fitla kwa ha buya mo a tshwentse ya bone molwetse o kopana go kutswa ha Mathabatha a hona metsi ku kwa shinke a tlhape o tlile mo ha ku shishi re ke le for example you know ba gekolo ba ya clinic ba fitla ba botsa ha ona ditlhare mogekolo a boela hae ke tsa high blood ya kere a ipuela hae a emela tšatši la mondende gore a tla a khwetse pay after seno kry-a pay o tla emela bus ya 4 e fitang a Mathabatha e ya Leboa Kgomo sepetlele ha fitla kwa Leboa Kgomo sepetlele o fitla o kry-a security and then kuku ke eng a re so bula man ba bula ka ntho nako e kuku kwa batho o eme akere le tsebo gore o na le beke ya sa nwe ditlhare tša high blood o fitla o kopana le moshimanyana wa security ha kušitše gore ha o bereka security ya sepetlele o beya clinic ha o bereke ka security ya Shoprite a ditswana o tshwanetse o change ka mo o bereka ka batho ba o lwala that is why ba re nna ke futlela ma security ho na le ba bangwe ba kwešiše gore le bereka ka mo mmušong le ka ba le dirile certificate sa o tswana mara ha o bereka ka mo sepetlele o ka se tshwane le ha o bereka ka home affairs o fitle security a mohare motho a fitla ko filing kuku ba le ba di filing ba te tseba ba phela ba re file it image a dutse mo setulong sa o mona le econ a re file it image kuku it image kuku wa modimo a dule a re le re file it image kuku o tshuhile gore file it image le ditlhare tšaka ke yo thoma kae ene ha bolele maaka a dule kuku until e beta 12 for 1 ba re tla o direla empša kuku o tloile hae ka 4 mo o tloile ka 3 a fitla ka kwa nurse ya mo checka blood pressure o re mmawewe e 220 over 170 kuku ke lefeletse ne o na le tlhare hawa ngwaneke ditlhare ha ile namara le theletše ba le boditse gore ditsware tše lenywa every day kuku ka nako eo blood pressure ba eme ke a le botsa gore kuku o tloile hae ka blood pressure e le 160 over 90 ha fitla security gate blood pressure ya nyologa ya re 170 ha fitla ko filing ya nyologa ka file it image ha fitla ko wena mooki o beya tombstone mo dimo wa kuku o wa mo shoutela kuku a seno collapse wa sharakana medron mogakolo o ile ke stroke ke amen o tlhokofetse ha o fetsa gore re tla reng ke mengwaga se modimo a re fileng modimo tsere ha tseya ke wena o se tsamaišitšeng so a re change ka mogore berekang ka gona so re bone balwetse ba re kgoneng wa screena Eso so mingisero Munghana Lonene FM nteri i Dokotela Poppy Ramathuba hi bo xivulavurinkulu eka ntirho lowu nga ka wona la Ga-Mathabatha MEC wa timhaka ta rihanyo eLimpopo
va vulavula ka hi timhaka ta matirhelo va kombisaka na timhaka ta ku swi na nkoka ku loko mi kha mi tirhekela mi kolokela vanhu mi va korhokela hi ku hi teka ngopfungopfu loko langutiwa ka timhaka ta ku mi fika mi va byela ku fayili yi lahlekile yini mi nga vuli nchumu mi nga vulavuli na vona kahle ivi va hetelela va chuha va hundza misaveni ivi mi ku i mhaka ku a va dyuharile sweswo taniya kasi a hi swona i mhaka ku leswi mi nga va khomisa xiswona hi sweswi nga hetelela swi fikisa xiyimo ka xiyimo matshamele yo yelawo swi na nkoka swinene mingisero Munghana Lonene FM ku hi lemuka timhaka leti hi nge le ku buleni hi tona timhaka leti ta mavabyi ya rifuva ku mavabyi ya rifuva ya hlasela munhu un'wana na un'wana swi ya na hi ku masocha ya miri wa wena ya tiye kumbe a ya tiyangi ku fika kwihi va nge swi na nkoka ku minkarhi na minkarhi loko u tshika u lemuka ku cinca kumbe swikombiso sweswi va nga swi kombisa u tiyisisa leswaku u hetelela u vona leswaku u landzelerisa timhaka ta rihanyo ra wena hi tlhelo reriya ra ku vona ku loko ku ve swi khumba timhaka ta ku timhaka leti ti nga ku ta ku khohlola ku tlula mavhiki mambirhi kumbe ku badla nyuku loko u tlele ku ka u nga tsakeli swakudya ku va u hetelela u tikuma u ri ku ondza swi nga hlamuseleki ku hikokwalaho ka yini ku ondza swin'wana swa swikombiso leswi vanhu va fanele va tiyisisa na ku vona ku va hetelela va landzelerisa ku lava ku ta tiva ku xana va nga va ri ka xiyimo xa njhani loko swi ta ka timhaka ta nxungeto wa mavabyi ya rifuva ni tshemba mi ta va mi swi twisile hikokwalaho ka yini hi nga vuli ku i vuvabyi bya rifuva hi ku i mavabyi ya rifuva hikokwalaho ka ku va ku ri na tinxaka ta ku hambana ta mavabyi lama hikokwalaho ka swivangelo swo hambana hi ndlela yoyeleyo hi ta ri Nongonoko Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM hi ta ka wena tri kusuka halenu eka Ga-Mathabatha va ku vitana Madikiling Hall laha hi nga koho eLepelle Kumpi Local Municipality eka xifunentsongo xa Capricorn va vula tani va ri i ntiyiso mina wena na mina hi nga herisa mavabyi ya rifuva hi ndlela yoyoleyo a hi tlheleni kantsongo ya twa ku MEC va ri yini loko va kha va vulavula na rixaka hi tlhelo ra timhaka ta ntirho lowa siku ra namuntlha nako hi ta ya mavhengeleni kusuka kwalano hi ta vuya hi ya mahlweni ta tsundzuka ku ri loko vo ka va nga se ta haleni hi bula na vona nongonoko wa hina wu fika makumu swi ta vula ntsena leswaku loko se wu fika makumu hi ta bula na vona ntsena eka minongonoko ya van'wani ya dzumba na mina hi ndlela leyo se sweswo nga ta swi endleka loko kha hi ku tisela Nongonoko wa Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela va ri hali tlamonna e tang le mpotse le ro MEC mbothata ba gore tleliniki se bereka 24 hours ke bolibo a re lokishe tšeli e kgone go bereka 24 hours o ska tla konna wa re you are changing my conditions of employment I can't work 24 hours ke ma teacher fela ba berekang during the day and ba worse because now ka di exam o kry ba bereka Saturdays Sunday boshigo ba dirisa di study mara bana o bereka ka maphelo o nyako bereka 24 hours e ka sa kgonega ha o sa nyaki tsamaya go bereka ka bo home affairs le bona maybe ba tla o dumella ba le ko sasa kwa ba tla o dumella ka mo health molwetsi a shinki bo dire appointment bo reng ke tlo tla motshehare go shunga sitle a shinki ke bo bona a bona appointment re sa tlo lokisha le lena re sa tlo le rekela di baki tše dingwe tše 10 double caps tša go le fa gore le o tracer TB re sa tlo di dira tšeo last year re le boditše gore re tlo reka di digital x-ray tše di mobile re di rekile di gona a gona clinic e tshwentše o botša gore yona ena capacity ya o testa TB ba o botša maaka mfounele gore ke mo clinic ba gana o testa TB ba tla mpotša gore ba irang ka clinic wa tseba ntho e kweša bohloko ke gore o kry-e o mongwe a tla tlo gore MEC is very rude she was fighting the nurses go lwale mama hae MEC ke mo sepetlele se ga ba ntshware gabotse mara ga ke botša wena gore tshwara ba bangwe gabotse o re I'm rude so nagana gore ka mo maphelo o a itukišetša le bona ga ke re ke nyako lokiša clinic e ya Ga-Mathabatha it's because nka re ke driver mo ka kry accident clinic ya kgauswi ke Ga-Mathabatha before ba le ba di chopper batla I must be attended to nearby so ha o ntse o nagana gore ka re ke na le MEC mebile ke doctor ke tseba di doctor le di professor o tlo go ona le medical aid le di professor tša go di sa o emetse ka ra o nyaka o fixa le boa kgomo hospital so a re fixeng because before medical aid o fitla o thuša ke rena papa
re tla o thušang ba mmušo. That's why re iša di ambulance tše di tlo fitang mo dinaga magaeng ke tša mmušo, tše tša private di tla sweswo mingisera umkana lona FM yene ya toko amafikini ba khomele ini tabi ya isa mahleni maka nkoka le MEC va ngere ku yivuleni ngopfu loko ka ila ntoka timaka ta leswaku swi na nkoka ku na titliliniki ti kota ku tirhela vaaki makumembiri mune wa tiawara va kombisa ku loko ku ve ku na vanhu lava va nga tsakisiwiki ku tirha makumembiri mune wa tiawara a va fika ka ndhawu leyi va ka tindhawu tin'wana onge ta voni twa tolo loko ve vanhu va ku tirhela vaaki tshikana Afrika Wa Vulavula ka mkana lona FM isunguleni hunda la ta vuya isa mahlweni ta ka leswi loko palamende ya rixaka leyi Afrika Wa Vulavula ka vula mingisero mkana lona FM Afrika Wa Vulavula sweswiwani makumembiri minute ntsena ku vulavula ya khumembiri leswi nga ta endleka sweswi loko MEC va heta ku vulavula hi ta va hi kha hi ringeta ku bula na vona hi twa ku swin'wana swa leswi kumbexani va nga swi vula hi nga va ku hi nga swi twangi kahle a va ku yini loko va kha va vulavula hi siku leriwani ra tinxakaxaka ra timhaka ta ku lemukisa hi mavabyi ya rifuva seke sweswo swi ta vula ntsena leswaku nongonoko wa dzuma na mina u ta va kha ya mahlweni kambe ke loko ko tshika ku ve na swin'wana leswi swi lavaka ku va hi nghenelela hi ta kota ku va hi bula na vona ta nghenelela hi bula na vona hi vo ntsena se lava nga sala ku va hi kota ku bula na vona hi ndlela yaleyo hikokwalaho ka ku va ku ri voho xivulavurinkulu xa ntirho lowu wa siku ra namuntlha hi ndlela yaleyo nongonoko Afrika Wa Vulavula ntirho hi ku tisela vona kusuka haleni Madikeleng hall aka masipala wa Lepelle Kumpi eka xifundzhantsongo xa Capricorn hi le vuxeni bya doroba kumbe xidorobani xa Leboa Kgomo hi laha hi nga kona kolomo ka 60 wa kilometara edzongeni wa doroba ra Polokwane hi laha hi nga kona mingisero mungana lona FM ngile ku tiseleni nongonoko Afrika Wa Vulavula hi ri kona hi ndlela a tlheleni stagini ya twa kantsongo ku ri premier va ri yini kambe va yimeriwe hi MEC wa rihanyo eLimpopo dokodela Phophi Ramathuba wa tlhatsa tša dira gore a di ngale o mongwe o kwa a lwala west tša dira gore a di ngale. That is why you and I can end TB. You don't need to be having TB. O tshwanetse o tsebe if makhelwane o na le TB o tshwanetse o mo rate o mo tsosetše if o dula a le one tšatši le lengwe le lengwe o ye o checke gore a o na le dijo na a o kgonne go nwa treatment ya hae na ha re ka dira ka mokgo re tlo e fediša TB e ka se lwantšhwe ke rena ba ka lefapha la maphelo fela e ka se lwantšhe ke kgoši ka gore kgoši ke kgoši ka setšhaba e ka se lwantšhwe ke mera ka gore municipality o exista ka gore go na le baduli. TB ke ya rena ka moka e starta ka wena ka mo lapeng wena ka bo wena gore a o testile o tseba seemo sa hao ha o fetsa o tseba sa hao bana ba hao ba se tseba sa bona ba maleloko a hao a se tseba ba gwera ba hao ba se tsebana bo makhelwane ba se tsebana ha re ka dira ka mogo TB ka se re palle batho e no ba kokwana tlhoko a re laule it cannot control you malwetsi ya when you talk about HIV when you talk about TB hey we've got medication TB HIV even if we can't treat it but we can suppress that virus by you just telling it. Problem ya lena alenya go tseba seemo sa lena o kry ba re hey ha batho ba ka tseba gore ke na le TB ba ka sa tamela magausi le wena ha o sa test ke gona batho ba tlo tseba gore o na le TB ba o tshaba ha o testile wa tseba gore o na le TB ra o fa treatment o hotlola mo le go a fela o phadima wa ba le yellow bone wa tsona le nna everybody ano nahana gore motho o hana mathata ganti motho o na le mathata hae ba o senya go tseba seemo sa bona ke bona ba ba tlhokofalang ba ba tsebang seemo ke bona ba phelang ke a leboga. Change magia so mingisero mngana lona FM leswi swi ngere ku endlekeni kusuka haleno va hetile ku vulavula MEC Madikeleng hall ila hayiriko ntshemba ku ta vulavula na va nga ri khale kambe ke hi leswi komisa leswi va nga vula swona veri swi na nkoka ku va hi tiva xiyimo xa hina hi tiva ku hi yimise ku yini loko swi ta ka timhaka ta ku lwisana na mavabyi lama va ku loko wo kota ku tiva ku i yime njhani swi ta endla leswaku u kota ku tiva ku i lwisanisa ku yini na mavabyi lama swi hetelela swi endla leswaku u vonaka u ri wa rihanyo
rihanyo ra kahle hambi wo tshika u ri na swiphiqo swihi kumbe swihi u ta tama wa ha vonaka u ri na rihanyo lerinene leswiwani swi ta va swi kha swi endliwa yini swi ta va swi kha swi endliwa ntsena hikokwalaho ka ku va ku langutiwe ka timhaka ta leswaku matshamelo ya swilo ya ta va ya kha ya ri ya xiyimo lexi xi nga xinene hikokwalaho ka ku va u tiva xiyimo xa wena xivutiso lexi minkarhi ya ku tala ni tshama ku ni kha ni vutisa eka vanhu hi ku angarhela ku kahlekahle ma xi tiva xiyimo xa n'wina ke hi swiyimo hinkwaswo hi ku xiyimo xo va xin'we ntsena lexi vanhu va xi tivaku hi swiyimo swa vona ku ngo va ku ti tivela ku muni tichayerini kwalano swa tiveka ku a ku na mawayawaya la kaya la se i tiva xiyimo xa wena ku swi ta kwalano kambe ku u le ka rihanyo ra njhani wa swi tiva ke u na xitsongwatsongwana xihi lexi xi ku xanisaku wa swi tiva ke va nge ri loko wo tiva sweswo swi ta hetelela swi endla leswaku u kota ku tiva ku u yisa ku yini mahlweni u kota ku tisirhelela u hanyisa ku yini hi ndlela yeleyo mbulavulo wa kahle swinene miyingiselo Munghana Lonene FM ku ya kusuka ka MEC Dr Poppy Ramathuba va nge ri mikama yin'wana swi tlhela swi va swa nkoka ku tanihi rixaka hi pfunana i kota ku tiva ku loko xiyimo xi te tani wa swi tiva ku makhelwana wa wena i hlupha hi yini wa swi tiva ku maxaka ya wena ya hlupha hi yini mi kota ku hanyisana mi kota ku kombana ku mi yisa ku yini amahlweni hi ndlela leyo Nongonoko wa Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM ku ta va u kha u fika makumu yi mana ku byela ku hi ta vuya hi ta bula na swivulavulinkulu ku nga dokodela Poppy Ramathuba loko se va ta va tihaleni loko va ta hi ta kombela kwala ka va Mchangani na Ike Ngobeni va hi nyika nkarhi wa ku va hi kota ku va hi endla tani hi ndlela leyo ku endla leswaku hi ta kota ku fikerisa kahle hi va vitana laha hi va vutisa ku kahle 24 hours leyi ambulavula hi yona ambula ku yi ta sukela kwihi yi ta ya kwihi ambula ku swi ta endlisa ku yini swi swa muxaka wolowo swi endla leswaku hi kota ku va hi tiva ku loko va vulavule hi 24 wa tiawara leti a va vulavula hi va swi langute hi tihlo rihi i siku ra nkoka swinene miyingiselo Munghana Lonene FM ra ku lemukisa hi timhaka ta mavabyi ya rifuva ku va hi tiva xiyimo xa hina sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku tiva ku hi yisa ku yini amahlweni hi ndlela leyo swi tikomba nongonoko lowu u kha u fika makumu hala loko u fika makumu u ta va u kha u vula ntsena ku hi kuma hi kuma va MEC lava va nga yima kulunga na vona ku va ta bula na hina hi ta twa ku vona va ri yini ku xiyimo xi titani kusuka kwalano hi ta yi teka hi hina lavaya hi famba hi gimeta nongonoko wolowo se sweswo miyingiselo Munghana Lonene FM leswi hi nge ri hi ta va hi kha hi endla swona ka nhlekani lowu loko hi kha hi languta ka ntirho wa hina kambe ke loko va nga seta yi ma ni pfumeleli miyingiselo Munghana Lonene FM ni ku byela ku ri ntirho lowu hi hlanganise haleno a wu ri wa timhaka ta ku lemukisa timhaka ta xitsongwatsongwana lexiwani lexi vangaka mavabyi ya rifuva leswi va nge ri ko va mhaka ntsena ya ku va na ntirhisano ivi kusuka kwalano swi hetelela swi endla leswaku hi lwisana na ku hangalaka ka vuvabyi lebyi kusuka kwalano ta tlhela studio 13 leyi ku nga na Gajeni khenseri swinene ku va mi hi khomele tintambu mi byela Ike Ngobeni kwalano ku hi kombela hi lasanyana xinkadiyani ku nga ri khale hi ta n'wi khwenuta ivi hi ta kota ku va hi bula na MEC xivulavulinkulu xa siku ra namuntlha kusuka kwalano hi ta kota ku gimeta nongonoko wa hina ximfumo na ha ri na vona va Nomfundo Ngapi na Mtileni NP hey what va ku Mtileni NP loko vutisa ku NP nsuku lerin'wani iPOC ta va kha na tinyiko mogenchi va maseke hi sweswo miyingiselo Munghana Lonene FM ni pfumeleli ni tlhelela studio 13 ni twa ku nhlokomhaka ta mahungu ti yimise kwini kusuka kwalano dzuva ra mina yi fa yi sungula hi ta yi kavanyeta ku aka xikarhi cinca